Mapilang kapabaluan king pamamukulat ng pisambang maragol. Eye kakalingwan ng pamanyulod face mask pachelul walong munta pisamba. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palug pisamba. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lumog isamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan inke kayong contact tracing form. Tukyan may ang asher kilog, bangit turo na ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kaya kang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lungog pisamban. Tukyan taya ang physical distancing kilog at kilwal pisamban. Panayon tala ng ashers para duangan din kaya katamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangan dyan in ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iatchat labing adwang gamat o palad para king pamananggap hostya. Ela pa mo malyaring uman, apisan, total nanding hanggang malayamahit king pisamban. Kaibat ni Misa, kakalingwan ni balik din kaya kayong contact tracing form.
Pangadyan tayo ing orasyon, kilagyon ing igpa, ampon ing anak, ampon ing banal Espiritu. Amen. Ing anghel ning Ginoo pabalwane ing Birhen Maria, At kinagliya lalangning banal na Espiritu. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya pa naman ing bunga ning atyan mo Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, iyanasa. Ani ko alipan ing Ginoo, Malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya pa naman ing bunga ning atyan mo Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, iyanasa. Ing Divino Verbo, may katawan niyang tao. At may kisaut ya kaya katam. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya pa naman ing bunga ning atyan mo Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, iyanasa. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Baming apang ay tuliran, nabangnan ng pengako ng Jesucristong ginuta mo, iyanasa. Manalangin tamo. Tapukanan mo sa akong grasya, ginuming Diyos, king kaladwang mo. Arampat king pamamalita ng anghel, akilala mi ing pamikatawan ng taong Jesucristo, anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus. Apakyabutan mi naman sana ing ligaya ning pangasubli ng bebye. Alang-alang sa po iti, king ginumi mo rin Jesucristo. Amen. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit mangdaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, iyanasa. Kilagyon ning igpa, ampon ning anak, ampon ning banal na Espiritu. Iyanasa. Bilang balayan amitipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mi po, pakisiguraduan na isulat ka rin kaya katamong contact tracing form, inkumpleto ang pong updated na detalye. Den kaya katamong seat number, pakapaskila king lalamda rin kaya katamong luklukan. Dakal pong salamat. Mayapayabak po kaya kayungan. Mitipon tamo po ngeni batayang samban, puriyan at pasalamatan ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Para king kapasalamatan dari William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Iturralde Dental Clinic, Florentina Albis, Adier David, Zenaida David, Antonio de Dios, Nelson Manangkil, Perla Mandal, Dingson Navarro and family, Dandy and Adelaida Guevara and family, Perlita Despogudo, Mr. and Mrs. Ryan Calara, Sian Adriela Calara, Ryan Margox Calara. Para keng physical ampong spiritual pamipasalamat ng apong Pio and imang awring between and family. Para king kapaldanan pamikakatawan ampong spiritual ng Carlos Galban, April Catalina Sofia Malyari. Para king kayadwananda at pamanantabi ning Banalaya Espiritu,
the families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Mark, and Father Marvin, Rodolfo and Vice Governor Lilia Nanay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Bitug and family, Jeline Celso, Gladys and Claire Cochon, Olivia and Jennifer Balatbat and family, Arnold and Pel Bitog and family, Henry and Doctora Gemaline Gueco and family, DP and Jonah Brar, Francia Manyalak, Ocampo and Aguilera family, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Simon Daniel Christian Hart, Rogel Macapagal and family, and people in the Margot, especially those that have lost their homes, pro-life. Para king ligtas ng pamaglakbe, Angelico and Araceli de Leon, para king malalagwang kapaldanan dari Father Elmer Simbulan, Sister Agnes Goyena OCD, Herminia Reyes, Ashley Maria Kalingo Boy, Emmanuel Buan, Arnel Buan, Araceli Marimla, Chanel Mayrina Escobar, Dande Guevara, Orlando Dunca, Ed Sugay, Glenda Cordenola, Esmeralda Sireneo, speedy recovery and good quality extension of life for Pilar Francisco. Ganakantala naman ding kalguran tamong mayango abye, lalong-lalo na the Bishop Oscar Cruz, Monsignor Eugenio Mercado Jr., Monsignor Andres Serrano, Monsignor Odon Santos, Monsignor Francisco Lansang, Monsignor Rustico Cuevas, Father Venancio Samson, Father Jesus Mariano, Father Leobardo Montoya, Father Lorenzo Sarmiento, Father Herwin Bulawon, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Jose Joaquina Between, Antonio Dizon, Lourdes Dizon, Teresita Wilkerson, Johnny Uy, Aurora Nepomuceno Valdez, Ricardo Tan, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco de Chico Natividad de Choco, Josepina de Choco, Tolentino, Alfredo Chau, Chua Tang Eng, Yao Bun King, Edward Yao, Santiago Tai, Antonia Reyes, Maximo Chau, Simeona Feliciana, Simeon Vicky Manalili, Abraham Tayag, Jose Sensing Suarez, Sophia Suarez, Sonia Umandal, Eli Paz Meneses, Valiente Marcelo, Chito Reyes, Reynaldo Reyes, Juanito Belicario, Fernando Barameda, Redentor Magat, Felipe Buan Jr., Eloy Antonio, Benaventura Cruz, Misael Presas, Edgardo Santos, Teresita Camaya, Teresita Punsalan, Fernanda Camaya, Manolito Gueco, Carlito Mendoza, Saul Mires, The Gates of Heaven, Rafael Miranda, Isabel Luciano, Jaime Rodolfo, Kate Jerome David, Rick Met Pineda, Marianito Ador, Andres Malonzo, Adelina Katanggal, Frances Angela Salas, Edwin Perez, Mila Lakuin, George Brown, Jovita Cholosky, Dominador Jose, Elizabeth Enriquez, Remedios Nulod, Raul Marcela, Miguel, Mary Nina, Carmelo Tarzan Lasatin, Aurora Cruz Gurion, Pedro Gurion, Luciano Biag III, Leonard Lutgarda, Tobias Morillo Oronan, Jose San Buenaventura, Edwin Manalili, Loreto Donato, Victor Rubio, Edison Rubio, Narciso Yang, Leoncio Enriquez, Jose Enriquez, Feliciana Enriquez,
Prediso Lolita Uy Kima, Teresita Espinosa, Johnson C. Carmen Uy Carol Chua, Leoncio Uy Cana, Lucia Baluyot, Aming Baluyot, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espirito, Lucia Espirito, Juanita Espirito, Efren Manulit, Rodelia Manulit, Rosalina Manulit, Ponciano Agustin, Virginia Agustin, Gregorio Manulit, Aubrey Antonio Juan, Wilfredo Concepcion, Marcelina Dayaw, Angelito Gundayaw, Jesus Sr., Carmen Dizon de la Cruz, Seperina N. Benvenido Dizon, Roberto Presencita de Vera, Eduardo de Vera, Armando de Vera. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan king pakalulo ning Ginoo. Talakad kang mo po, Ing magmisa tamo po, Ireverendo Padre Nolasco L. Fernandez. ing liturhiya po magumpisaya kining pasbul, kilagyoning igpang po ning anak, ang po ning Espiritu Santo, Amen. ing Ginoo mantabeya kaya kayo, At kaya ka antimurin, kapatad, ing maulang piyesta ning kaligtasan tamo, nilalapit na, ulinita, pagumpisan tala ring aldo, pamagsadya at pamagbayo. Bantag masusyan la ring sakramento ning Paskwa, ning pamaylasa, kamatayan at pangasubli ng Mebie Kristo. Ngeni, king kabilugan na banal a kapulungan, ding pabinyag nga pili at mayawusla, king makakabos ng danun ning pangabait pasibayo. Kambening tula ang tabayanan tala king dala ning kaligtasan, karing misteryo ning lugod ng magkalambie Kristo. Ipanibala tala king lingap ning maulang indo ning Dios, imariyang kabanal-banalan, ading sablang anghel lampong banal, ipanigputa mo ing pakalulu ning Dios, banita mo ngan miras tamo king tula ning pangasubling mebye. Manalangin tamo, O Diyos ay pami, karing sablang pisamban makakalat king mabilog ayato, papahayag mi ing metong banal katolika at apostolikang banal a kapulungan, king kapamilataning mayap pabalita at ning Eukaristiya, tipunan menti mong metong muing balayan mo, king banal ay Espiritu, at tayran ng pangantabayanan mo kami, king lugod mo. Gawan mo kaming metong awaga ning kapanayan para karing sablang tao. At saupan mo kaming mipakit ampong parandam, king mabiyen ng pamanatili, ampong pamanaltabi Kristo king yatu, ang mabibiyang pong magari kambe mo at ning banal Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Misasan metong karing sarili tamo, king pamamia kapurian king Diyos, at magdulap king pamanalangin ding banal. Tara umetana, manalig king mapamakalulong lugod ning Diyos.
Santa Maria, induning Diyos. San Jose, ipang talaingan. San Juana, talapaminya. San Pedro at ding apostol. San Miguel at ding anghel. San Agustin ning hipon. San Francisco ning Assisi. San Antonio ning Padua. Santa Lucia ning Siracusa. San Isidro Hortelano. San Roque Talapanulo. San Juan Maria Vianney. San Lorenzo Ruiz. Beato Pedro Zuniga. San Martin de Porres. Santa Teresita ning Lisieux. Santa Teresa ning Calcutta. Santo Papa Pablo Canan. Santo Papa Juan Pablo Caduan. San Fernando, patron ni ipanalangin mo kami. Huling maro kami pamaisip. Huling maro kami panaspo. Huling maro kami panakit. Huling maro kami pagnasal. Huling maro kami panandal. Huling maro kami pangamal. Huling maro kami depatan. Huling ingmaya pemigewa. Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo. O Diyos, alubos mayopaya, ipagkaloob mo sa kami kingiting pamagsani mi banwa-banwa, king panauning Kwaresma, pasulungan ing pamanalastas mi karing misteryo ning Ginoong Jesu Kristo,
at apakyabutan mi ing bubungara, king matampaming pamakiutos karing kaparaming tao. Itiadwan mi kekaw, O Diyos, king kapamilatan ng Jesucristong anak mo, amabibi at mag-ari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibat king libro ning Henesis. Nga ning Diyos kang Noe at karing anak na. Makipagkasundo ko kaya kayo at pati na karing palipiyo, ampong king balang mabielelangan akayabeyo. Ayop, animal amalyap at matunod. Karing sablang animal akinuldas king daong akayabeyo. Ing kasunduan niya ini, makipagkasundo ko kaya kayo, king ena pasibayong may kaalbog, ama kamate, karing sablang melalang. Ena may kaalbog pang sumira king yato. Tiglong na panin Diyos, oy ni ing tanda ay biyeko karing lahing salisi, tandaning ning kasunduan, pilatan ko at ika, at ding sablang may bielelangan, kayabe mo. Bibili ke karing biga ing pinanari ko, anting tanda ning kasunduan, pilatan ko at ning yato. Potang takpan king biga, ing yato luntoya ing pinanari, karing biga. Ganakan ke ing kasunduan agewa ko, pilatan ko at ika, at ding sablang mabye. Na may kaalbog pang lumipol, karing mabye. Ing amano ning Ginu. Salamat king Diyos. Dingdalan mo, O Ginu, lugudla at katutuan, karetang tutupad, king kekang kasunduan. Dingdalan mo, O Ginu, lugudla at katutuan, karetang tutupad, kingkekang kasunduan. Ginu, kaku ituro mula sa kekang dalan. Ituro mula kaku kekang tuntunan. Ituro mo ko at tayran, king kekang katutuan. Uling ika, ing kakong Diyos at kaligtasan. Dindalan mo, O Ginu, lugudla at katutuan, karetang tutupad, kingkekang kasunduan. O Ginu, ganakan mong lugod mong eko kupas, aketapang minuna, keka ng pisyag. Uli ning wagas alugod mo, at kaya panlog, emo ko sa kakalingwan, O Ginu. Dindalan mo, O Ginu, lugudla at katutuan, karetang tutupad, kingkekang kasunduan. Mayapya ing Ginu at makatuliran. Tuturone ing tunedalan, karing makasalanan. Daralano ring mapagkumbaba, king dalan ning katuliran. Karela tuturune ing tune dalan. Dindalan mo, O Ginu, lugudla at katutuan, karetang tutupad, kingkekang kasunduan. Pamamasang iba't kimumuna ng sulat sa San Pedro. Kapatad, uling ni Kristo, mismo meteya para kaya kayo, misan mo at para kapilan man, meteya para kareng kekong kasalanan. Bangkanita, akwanak kayong ilapit kin Diyos. Petere ing kayang katawan, dapat sinubliyang mebe, antiin taong espiritual, ating espiritu na mintaya at may malita ka rin espiritong makasukol. Deti ilaring espiritura, retang maminto king Diyos, inyang mapibabatayang meninaya, kimpa magbalik dalog,
kanitang panahon, akasalukuyan ne panggagawan Noe, ing kayang daon. Ding mapilan katao, kin daon, walula e ganaganang. May sagibla kin danum. Indanum mamistulang larawan, nimbinyag, ang yeni makaligtas kaya kayo. Iti eya mistulang pamanos, kindinat ning katawan, nune metong yang pangakong papasyag ning malinis na konsensya kin Diyos. Imbinyag, makakapos kaya kayo, kapamilatan ning pangasubli ng mebe, Yeso Kristo, aminukyat na banwa, at magari king wananin Diyos, magari king sablang anghel, at kareng kayo pa yan, at upayang at syukarim banwa. Ingamano, ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ligaya't kapuryante ka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Ligaya't kapuryante ka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Emo bukod king tinapeyo mabibyeing tao, nune king balang amanong manibatan king asbok ning Diyos. Ligaya't kapuryante ka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Ligaya't kapuryante ka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Ingino manatili kaya kayo, At kaya ka antemorin, mamamasa king mayap abalita, agpangkang San Marcos. ligaya kaya ka o Ginoo. King panahon na ita, delane ning Espiritu Jesus King disyerto, karinyam menatili kilubning 40 aldo, tikswaning Satanas. Mangalyap lang animal, ding karin manuknangan, dapat Jesus ere pepaboren ding anghel, none sinilbiyande. Inyang mesukulya iwan, Jesus mintaya Galilea, at penaral ni ing mayap abalitang ibat king Diyos. Miras na ing mituldong panawon, nga nang sinabi, at malapit na ing pamagari ning Diyos. Sisyanyulat painggulutan ding kekong kasalanan, at maniwala ko king mayap abalitang daralaku. Ing mayap abalitang ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka o Ginoo. Mayap ayabak ning Diyos po kaya kayungan. Good morning po, antimurin ka ring mag-participate kaniting Santa Misa through online streaming. Good morning po kaya kayungan. At yuta na king mumuna ng Domingo ning Quaresma, first Sunday of Lent. Ing kana ko pong homilya ing title na God hates sin.
but love the sinner. Ing Diyos, ikakasama na po yung kasalanan, pero kalugurani ing makasalanan. Bakit po sabi ko ini? God hates sin because God is love. God is love. And the refusal to love is sin. O tangin ang kabisang lugod o itapuing kasalanan at itamo po, may kakasala tamo, ning misan makasalanan tapo. Nanong binunga na po ning kasalanan, bakit sabi kong ing Diyos pikakasama ning kasalanan? Mumuna pong dili idalada kayo king Garden of Eden, king Paraiso. Inyang iyadan po yeba at iluking Paraiso, nano po ing karelang kabilyan ka rin. There was fullness of life, ganap ing biye. Bakit sinabi ko pong ganap ing biye, king Paraiso, naning ganap a biye, kaya bedeng Diyos. Kasanting na po, para kanako, ing peka masayang dili, parti ning biye na ning tao, yapin po tang kaya bemi ing Diyos. O ning po tang may kasala tamo, lumawod tamo king Diyos. Nung ingpe ka masayang diling parte ng biyanan ng tao po ang kayabi aming Diyos. Ingpe ka malungkot dili, king biyanan ng tao, yapin po ang mikawaniya king apong Ginoo. So, kayabi ng Diyos, alang kasalanan, alang danok, alang sakit, alang kamatayan. That is the fullness of life. Alangan po kasantingin biye. O nga niyang metoksula, king demonyo na pong milyari, o nina, mitabilalwal na ning Paraiso, dane akayabing Diyos, o ni po yung sasabihan ko, God hates sin. Mitabilalwal na ning Paraiso, misarayng pasbul na ning banwa. Kaybat na nita, dane kayabing Diyos, may gumpisa na po yung kamatayan. The wage of sin is death. May gumpisa na ing danop. May gumpisa na ing sakit. May gumpisa na ing gulo. Lawin niyo po, ing meging bunga na ning kasalanan, may tabilalwal na ning Paraiso, may gumpisanong mig kasakit. Another important example, inyang ikit no po ring tao, lelanganan no ring tao, miracle no ring tao, panaunang Noe, in Noah, lipo, ikit na ing Diyos, ikit na ing kasalanan da ring tao, nanong gawa na ng Diyos? Lilinis na yung kasalanan. Makanano nang nilinis yung kasalanan ng poring makasalanan, pepauran niyang 40 days and 40 nights. Kaybat na nita, limbog, the flood. Inya pong limbog, nining mitagan, may lipol na ring tao makasalanan, may lininis na yung kasalanan king kapamilatanan ng danom, albog. Pero mo yung meto nga pamilya, yung pamilya ng Noe. Lawin nyo na po yung bubunga na ng kasalanan, may parusan niya yung tao. Amen. Kaybat na po nita nanong milyari, may salbaya yung pamilya ng Noe. May banggit siya po yung dawong, deng makirandama anak, de po baling dawong, ark, maragulyang bangka, at karinla sinake, may ligtas lang. Lawin niyo po,
ing danum makamade, ing danum magligtas. Inyapin po keng second reading, mabanggit ning binyag ka. Gumamit kang danum, danum, potang maminyak. Malinis siya, ing anak niya maminyak tapong anak. Potang mabinyag ing anak, malinis. The washing away of original sin. Mita kanya po yung pamilya ng Noe, makasakelaking arko, makasakelaking dawong, makasakelaking margulabangka, at itipu, ing bangka, keng bayong tipan, yapin ng Santa Iglesia. Dirinan ko pong kabaldugan kanita at atandanin niya po Jesus makasakelaking bangka, matutudjay Jesus, diningalagad na mag-worry lang. Alaki ka nung mga matetangan, di natanging masika ng angin, mga ragulalun, pilit deng papalbog, ing bangka, iyapit po yung Santa Iglesia. Dapat king first reading ngeni, nano pong binggita na ning first reading, kay bada pong may linis ding tao, may lipul, may gisan, may linis la king kapamilatana ning danum, the flood, except the family of Noah, the destructive power of water. Nepo, uling ikit na ning Diyos, may gisan largo, dening anak ng dening lelangana, pero muing pamilya ng Noe, may kipagkasundoya po ning Diyos. Kune, palbuk, pasibayo. Siguro po may lunusin nga pong Gino, nga nakin first reading, na may kaalbuk, na may kaalbuk bang lumipol, karing mabiye, o itapuin kasunduan. Bang kanita, ere kalimuan ng kasunduan, pakit siyang pinanari. Nano'y po yung pinanari? Rainbow. Rainbow. Kini po yung rainbow. Uling proteksyonan ala. Metong yang simbolo kini na yung Diyos maging tapat siya karela. God will be faithful. Agyang numan anti kasikaning angin, numan anti karaguling ing alun, ing Diyos, king kapamilatana, ning kasunduan, covenant, ape pakit na king kapamilatana ning pinanari, rainbow, ing Diyos, eno paboren. Nung ing dawong yapin po ing Santa Iglesia, the fathers of the church, nano ing rainbow ngeni, ing rainbow, papakit ng lugod na ng Diyos, yapin na puro, ing Santa Misa. Amen? The presence of God, talakad ng Kristo ing Santa Iglesia, at atyuta mo king tunay iglesyang talakad na ng ginuta mo, at binyene po yung Santa Misa, uy ning rainbow tamo, papakit na ng Diyos, na iya, presensya, kaya be tayo. Nakatamo gulutan, nakatamo lakwan. God is faithful to His covenant. I will be with you till the end of time. Baluyo po ngayon yung pandemic. Nung kanito yung Diyos, linipol na lang. Bala mo mamawiging pandemic na ako. O tagalang yung Diyos, lilinisa na katamo. Dakala pong maging mapangadingin Pero itami gagana ka, bistaman po masakit, at yuta mo, king dawong, yapin, ing Santa Iglesia, ating rainbow, yapin, ing Santa Misa,
banal ay Eucharistia. Nya dangal pong salamat kayo. Sisimba kayo. Papaganakan ning Santa Misa, ing Diyos kaluguran nakatamo. Ing Diyos sumagid na ning kasakitan tamo, nakatamo lakwan, nakatamo paboren. Tapat iyo, ing Diyos kaya katamo. The flood, may nga kuwing Diyos, nga na, nanepalbog pasibayo. Nga na po, king first reading, ulit-ulitan ke, na may kaalbog pang lumipol, karing mabiye. Niya pong basang king ni, may kating putang yo, ba't lalbog pang gangini? Ingalbugayan, pota pong marabuling albog, takalang misan ding mamamatela lang lugal alalang tuknangan, mag-evacuate lang. Na po dapat ning Diyos yan. Ingalbog ngini, dapat na ning tao. Alang disiplina, basura, global warming, tamo re-respetuan in nature. Alipong, na po dapat ning Diyos yan po atang karaguling albog. Ngeni karing king Mindanao, at yun po yung bagyo. Kaibat na niya ng albog, landslide, mudslide, na po dapat ning Diyos yan. Tamo meging tapat. Tamo ingatan ing lelanganan ning Diyos. Uling pengako na ning Diyos. Kunepalbog pasibayo. The flood, so menga kuya, nanepalbog. Pero ginamit ne po in flood. Imbes na linisana king kapamilatanan ning danom ning albog, the flood, nano pong gamitan ng ini, nanong panalili na keng flood, in kayang panalili, yapin, the blood of Jesus. Nung lilinis ni ingyato kanita king kapamilatanan ning flood, kunepalbog pa si bayo, nanaburing magdusay tao, uling kaluguran na katamo, birya na pong magdusaya ing anak na, imbes na itamo ing magdusa, ing anak na, iyan namoy magdusa, yung maglinis ka rin kaya katamong kasalanan. The flood, from flood of water to the blood, precious blood of Jesus. 1 Peter chapter 1 verses 19 to 20. We will be cleansed, we will be freed from the useless life of our ancestors. Nga na po, buring sabyan keng kasalanan with the precious blood of the Lamb, without spot, without blemish. That is the blood of Jesus. Amen. Nyatin tamo pong malildo ing daya ng Kristo. Yan ing maglinis karing kasalanan tao. Aliwana itang minuna. Nyapin po king Ebanghelyong binasa kong ini, the temptation of Jesus kang San Marcos. Pero akit yun po, o batalaro rin ang atlong detalyeng tukso. Warin mo mo ng tukso yapin, nung ikapin ng anak na ng Diyos, Matthew chapter 4, verses 1 to 10. Nung ikapin ng anak na ng Diyos, gawan mong tinapere ng bato. Nga po, bilisan mo na mo, pakanan mo na laring tao, bang kanita, maniwala lang tambing, so shortcut na ng demonyo. Kay ba nanita, delane kitang the pinnacle of the temple, magpabaldog ka mo ken nga na, at sa puwanda ka ring anghel, at kamitisod, karing, metong man karing bitis mo yung kamitisod, karing bato.
Kay badela ne po keng mata sa bundok, pepakit na yung kayarian, kete king yato at ing pibandyana, nga naning demonyo, ibiyakungan kaya kayan nga na, nung ika siklawud kat samban mo ko. Oreta po rin at nung tukso, pero kang San Marcos, etalapudan daman deta. Bakit? Uling pepakin na ng San Marcos, King Jesus, migtagumpene. That Jesus is the Messiah. That Jesus is the anointed one of God. King lumang tipan, King paraiso, may tuksula diyadan ng poyeba, may sambutla, inyapin po kinalat, ing kasalanan, ing ganaganang sakit, dano, sakit, kamatayan, dapat niyang dinatang Jesus, migtagumpeya, laban, king tukso na ning demonyo. Nyapin nanupong pepakit na keni, at iluring mangalyap lang animal, at yung king disyerto, king ilang, at karin, nga na ere pepaboren ding anghel. Paraiso, ang popayng disyerto. Paraiso, fullness of life. O ba't po king disyerto karnya minta? O ning bunga na ning kasalanan, king paraiso alang biye, alang danum, alang tanaman. Inya pong muntaya king ilang king disyerto Jesus, lifeless ing disyerto, pero niyang dinatangyang, it is the reopening of paradise. It is the restoration of paradise when He went in the desert. Biyayaning pasibayo, o yan po yung bunga na ning kasalanan, alang biye king disyerto, pero niyang dinatangi Jesus, biglat ni restore ni in paradise. In paradise ngeni, iapi na yung yato, nung no ka rin tamo. At bang kanita po makapakiyabeta mo king paraiso, naning sinabi na, repent and believe in the gospel. Sisyan at painggulutan ding kasalanan. Turn away from your sins and turn towards God. O ini po, anyapin repent nga na, uling ing Diyos, God loves the sinner. God hates sin, but He loves the sinner. Itamo po yung mikakasala. Ingadwa na mo po kaya katamo bang kanita itami pahamak. Repent, sisyan at painggulutan ing kasalanan. Kalupa na po niyang Merkulis de Ceniza, repent and believe in the gospel. Turn away from your sins. Uling malyaring miyabing Diyos, ing paraiso, ing Diyos at ing kasalanan. God is love. Repent, kaluguran na katamo po, inyapin sinabi na sisyan yulat pa yung gulutan, dingke kayong kasalanan. Now is the time, opportune time, to repent, to turn away from our sins, and to turn towards God, because God loves each and every one of us. He loves us all, but He hates sin. Amen. Po. Nyangining mumunang Domingo ning Kwaresma, lawen tamo pa yung sarili tamo. Nano'y meging kasalanan ko, dapat kong sisyan, baywan. Lawening relasyon king Diyos. Prayer nga tam niyang Merkulis de Ceniza, lawening relasyon king sarili.
ating lawen tamang relasyon tamo, karing kaparan tao. Now is the opportune time. Inya pong Pasko, masaya. Ngening Kwaresma papunta king Malildo. Dakal ing pamag sakripisyo. Manahimik. Manahimik. Makirandam king Diyos. Makirandam king Diyos. At nano po yung maging bunga na potang sinisitamo at painggulot ka rin kasalanan at maraptamo king Diyos. Keng tutuking Domingo, isundo tayo po. Ngayon ko po mag-absent. Isundo tayo. Kasanting na po, in plano na ng Diyos kaya katamo. Sumagid na ning may kakasalatang kaluguran na katam ng Diyos. Amen. Ipasiyag tamo po ngining kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, igpang mayupayang tuto, linalang kimbanwat yato, at kang Heso Kristong anak ng bugtong aginuta mo, pengagli king upaya ning Espiritu Santo, bibait kang Santa Mariang Birhen, linasalalam ng upaya ni Poncio Pilato, mipakot king krus, mete at mikutkot, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepaytas siya banwa, makaluklok wananin Diyos, igpang mayupayang tuto. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum ka ring mabye ampong menga mate, sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak din Santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alananga. Amen. pakibatan tamong ing aus ng Kristong ginutamo, asumisi at painggulot ka ring kasalanan, at salpantaya king mayap abalita, nga tamo pong manalangin. Ginoo, pakiramdaman mo ing aklis ning kekang balayan. Ginoo, pakiramdaman mo ing aklis ning kekang balayan. Para king kapamisanan ni Santa Iglesia, bam payintulutan ning Espiritu parating mibayok kaya, misakwil king tukso ning upaya at kasakiman, at miyatad king maya pabalita ning kapatawaran ning Diyos karing sabla, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing aklis ning kekang balayan. Para kareng tinuknang ni Susane king karelang kasalpantayanan, bang akit de indalan pabalik king Santa Iglesia, king Ginoo at king kayang ebanghelyo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing aklis ning kekang balayan. Para kareng taong makayarap kareng maulagan, pamamili kimbe, bang pinilan dala na ning katuliran at lugod, at king sablang bage pagdulapan daing kapuryan ning Diyos, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing aklis ning kekang balayan. Para kareng kayanakan at atinaking edad, ang magsadya para king binyag, at para kareng sasaw parela kaniting pamagsadya, banging Ginoo, pagkalubanong kapayapan at tula, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing aklis ning kekang balayan. Para karen daralan karen disyerto ning kasakitan, kabiguan at pangabigu, banging espiritu pagkaluban ng sikanan, pagtagumpen ding karelang kaligaligan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing aklis ning kekang balayan. Ngini, adwanta mo yung sarili tang kapagnasan. Ginong Diyos, tagkilan me ing puso ning balang metong at metong ke kami, banlubos keng marap kekap, at misane king mayap ng balitang Jesucristo, ake kaming Ginoo manggaman king alananga. Amen.
Manalangin tamo kapatad, baniting kakatamang dawon, ing kakatamang tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king harapaning Diyos, igpang mayupaing tuto. Tanggapanes saning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kakatanging kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, sopan mo kaming matampang makapagsadya king pamidawon karetingayin mi, king kapamilatanda pagmasusyan mi kabud ing pigmulana ning banala sakramento mo, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Ing Ginoo manatili akya kayo, At kaya ka antemorin, iyat nayoring pusoyo. makayat nano king Ginoo, Pasalamatan tayong Diyos a Ginoo tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ampong matulid sukat ampong makakabus ing pasalamatan da kaking sablang pinandit ampong numan karin. O Ginoo banalay pa, alananggang Diyos alubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong Ginumi. King kakabanding 40 aldo, a pamangawat na king pamangan keti king yato, tiro na kaya kami nung makananumiyang gampanan, iting banal a Kwaresma, kambening pamagayuno, king pamaglupig na king sablang tukso ning Diablo, tiro na naman kaya kami nung makananuming labanan, ing kayungyungan king marok. Kanita king pamagmasusimi kambening pusong malinis, karing misteryo ning pangakabos, akwaming miras king alang kapupusan, akaligtasan. Ulinita kambeda ring sablang anghel pong banal, daralit ming kapurian keka, alang tuknang ngaming magkanta. Ikapin ing banal o ikpa, iba't paking kamamulaning yato, dinake mo na kami king kaya panampong lugod mo, ban maging banal kami, antimonong makanano kang banal. Balikdan may karing matamong mapamakalulu, iting kapulungan ang makapadurot kekak. Ito bunming banal espiritu mo, ban lukuban ang pong pabanalan la, reting ayin ay yampang mikeka, ban magawalang katawan, ampong daya, ning anak mong kaluguran, Yesu Kristo, kaya kami, meging anak mo naman. Kanitang may wala kami ampong melili, at emine akit ing dalan pabalik keka, lalo mo pang pepakiting pakalulu mo kaya kami. Jesus ay anak mo, ing bukod mong banal at alang kamalit-malit king matulid, penibala ni ing saril na karing gamat mi, at pepabustanang mi pakuya king krus.
Dapot bayo nala inatyat ding gamat na pilataning banuan pong yatu, kingalananggang waga ning tipan mo, pignasaning pagmasusyaning Paskwa, kaya bering disipulo na. At atandanan mi pa kabang misulusulul aking apunan, kinwaning tinape, pepasalamatan akat pinuri, piraso ni binyen iti karing disipulo na at ngana, kuanan niya iti, ikayungan at kanan niya. Uling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kaibat ni ngapunan, ngening kamalayan na, ing isut na kangan, nangan ing sablaking sarili na, king kapamilatayang ning dayang ibubuna king krus, kinwaning kalis bipnong halak, pasibayo pe pasalamatan akat pinuri, binyene iting karing alagad na at ngana, puanan niya iti, ikayungan, minom kayo kaniti. Uling iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ang pangalananggang tipan, ang mibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, pan kanita mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigagana kayo kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, Sasamanda ka, O Kristo, ayon pupurihan. Uling king krus mong banal, iligtas kay iyano. Uling king krus mong banal, iligtas kay iyano. daraptan mi iting kapagmasusyan, antimong kapigaganakan kang Yesu Kristo, ing Pasko ang pongalananggang kapayapan mi. Pagmasusyan mi ang ing kamatayanan pong pangasubli ng mebye, kabang panenayan mi itang mapaladayaldo, potang mibalik yang pasibayo, king kawakasaning panawon. Ban pagkalaman na kaming ganapatula, ulinita daraon mi yakeka, Diyos ming tune ampong kukupas katapatan, ing sakripisyong misusut king ketawan, king lugod ampong pamakikaluguran mo, oy pa, baliktan ming mipnong lugod ing pamilya mo, ay naus mong makirake, king metong mong sakripisyo ng Kristo, layon pagkala mo king upaya ning banaloy Espiritu, mewuluking nanuman pamisagsagan, ampong pamikakaintindi, ing mibubuklod kaya kami, king metong mong katawan. Papanatilyan mo kami ngan misasan metong king kasalpantayanan ng pong lugod, kambe ng Francisco ing papami, at Florentino ing obispo mi, saupan mo kami nga beyabe mitalakad king kayarian mo, ang gana king Aldo, talakad kami arapan mo, king kakarinan mo, ban makiakum king biering banal, kambening Nuana Birhen Marie Induning Diyos, kambenang San Jose, king esposo na, at ding apostol, at ding kapadadming meyamo na biye, apanibalami king pakalulumo. Kanita mi kabus na king sablang alino ning kamatayan, miyuli na kami king kakarinan na sidyamo para kaya kami, king bayong pamaglalang, at idalit miyang ing sunis ning kapasalamatan, kambe ng Kristo, ing Ginoo asinubling mebye.
King kapamilatana, kambena, ampong kaya, kagum ning banal Espiritu, sablang parangalampong ligaya keka, o Diyos, ikpang lubos mayupaya, manggaman king alanangga. Ngeni manalangin tamong mipnong kapanaligan ng pong lugod kingig pa karingamanong tiro na kekatamo ning Ginoo. Ikabos mo kami king sablang marok o Ginoo, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at may kabyus kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang pagsadyan mi ingwan akapanayan, ing panyatang naking ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos ay pami, ing Ginoong Yesu Kristo sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalik na ding kasalanan mi, no na ing pansinan mo ing kasalpantayanan ning banal kapulungan mo, at pamayapan ang pong bilugan me ang pong king agpangking kaburian mo, ikang mabibiyan pong magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka antemorin. Ipakita mo po ngening may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kaingan. Dios, ikaw milala ko, ikaw sa
Nyo ing kordero ning Diyos, nyo ing milalako king kasalanan ing yato, luwan lading mayawis king apuna ning kordero. Gino, ek matampang tanggap kaya ka, dapat igkas miyang amano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Paganakapo karing organisadong pamakinabang, ing pari o EMDC, ing lumapit kay kayo, inya manatili kayo po, karen pwestuyo, para karetang makasadyang tanggap kin banal a pamakinabang, manatili kayong makatalakad, at iatsyatlo ring palad o gamat, para karetang etanggap, malyari tapong luklok o siklawod king pamanalangin, ala na pong magsalita, kabang makinabang. Salamat po.
Manalangin tamo. O Ginoo, kaniting pamangan mi king tinapi ay batbanwa, masesesaning kasalpantayanan mi, tumibe ing kapanaligan mi, at mi pasiknangan ing lugod mi keka karing kaparaming tao. Pagparalumpo mi keka, ingawugayan mi sanang mga biyayan kang Kristo, ing tune, ampong mabiye tinape, at manatili kaming mibiye king balang amanong manibatan king asbuk mo, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Bayong Oratio Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulong ampong mapagmalasakit ay kami, lalapit kami keka kaniting masipita pamangailangan mi. Adon mi keka yung kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan ke kami at may kamati na karing dakal at tao. Adon mi ngeni keka yung balikdan mo kaming mipnong lugod at iyatsyat mi ke kami ing makawulong mong gamat ing tapot mi king sakit at kamatayan. Palilan mong kapanayan, pasignangan mo yung kasalbantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo laring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi laring pekapon ming bansa at lokal, ban mamili at salilamu karitang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit. Ating gawan da iti makasalikot at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalaan mi ring doktor, nurses, ading sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo la karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalam mo lang kabusalan king kaisipan at katawan, pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalan milaretang miyawa na kumayap na lasanang malalagwa, ingatan bularetang lilingap karela, pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang meya mo nabiye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo kareting masakit na panawon, ban magobra kaming miyabi-yabi para king ikakayap ding sabla, at bang makasaob kami karetang mangailangan at pakakalulo, manano na sana paulining masabal, pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabos kaming alang kasasagulan kaniting krisis, layon tayra na kami king pamagbayong loob at kabanalan, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos, emo sana pisawiling aklis mi keka, king kakulangan mi, nonebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod. Ipanalangin mo kami. Luklok kayo po sa guli for some announcement po. At intamo mo muna pong daily at intamong second collection para King World Day of the Sick. February po ngayon, migpiestaya pong Lourdes, niya pinatin tamong second collection for the World Day of the Sick at St. Peter's Pens. Din kaya katamo pong alikum, miyabila,
king CBCP Commission on Healthcare para makasaog tamo po karing kapatid tamong masakit. Den pong kapit na kareting alikom tamong biyabiyala po king proyekto na ning kakatamang Santo Papa para ipalaganap ya ing mayap abalita. Kadwa po office holiday king February 25 anniversary ning EDSA People Power Revolution. Ala pong opisina kanitan king kakatamong parokya. Dapat itang February 26 atina pong opisina. Pasibayo king entrance examinations at the Mother of Good Counsel Seminary for the academic year 2021. Then junior and senior high school kempong February 27 Saturday 7 a.m. Ading college 7 a.m. all Saturdays of March. Maganap po iti keng high school department MGCS audiovisual room keng college department. Kapat po ing alkansya sa Quaresma, walo na pong banway ti, ausantayang alkansya sa Quaresma, kawang gawa para sa mga dukha o ang savings for almsgiving. So, ita pong kakatamong potang mag-ayuno tamo, magsakripisyo tamo, ita pong leko tamo, sinakripisyo tamo, king sarili tamo, yapin po yung pamilya tamo. At nung magsakripisyo kami gayuno ka, alimbawa, kaiba na ning maleldo, sininupya mo, kapumigayuno kanita, sininupya mo, kaibat ika mismo pengan me, po pamagayuno itan kailangan itang sinakripisyo mo king sarili mo, iya po'ing idake tamo, karing kakatamong kapatid ang mga ilangan. Atin pong sobri karing lele pasbuling pisamban, at nung ating kayo pong idake, pakibilyo po king sobri, i-check yan nung nano pong buri, nung no kanyang buring miras, ingke kayong limos, kaibat po o apostolate, kaibat ibaldugya po karing kawun. Kaibat po pasibayo at tamang fundraising sale at the patio. Pasibayo po, dakala salamat kaya kayo, king pamanyimbayo, at pasibayo po re-remind kayo, protocol, guidelines, mingat tamo po, magpanetamang mag-face mask, ampong face shield. Ako po leko kaya muling malawot ko kaya kayo. Kaibat nung maka-face mask, kung magsalita ko, bala mapupuput ko. Nyapin po, panagalan po yung pangisnawan, nyapin po lalako. Kaya total, dening malawot na koman, kaibat ala ko pong kayabe kenin nung ating kumang kayabe, lumapit siya kanak maka-face mask naman pong face shield. So, mingat po, yan na buring sabihan atin ng bakuna, wala pa atang may bakuna, eta na ma-contaminate o ma-infect. Alipo, agyan pa pong may bakuna tamo at tsupa mo rin. Mingat tamo po. Dakal salamat. Talakad tamo po para king final blessing. Inginu manatili kaya kayo. At kaya ka ante mo rin. Ito kuyo ring buntokyo at manigapuking bendisyon ng Diyos. O Ginu, labis-labis akalam, ingi panigapuming itugtog mo, king banal akapulungan mo, baning kapanayan dagul king kaligtasan, ing kayapan, mi patatagan king kapagsubukan, at ing alananggang kaligtasan, mi piho naman, itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. At bendisyonan na kayo ning lubos, Diyos a lubos mayupaya, ingig pa, inganak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daon ni umeta na king kapayapan. Salamat kin Diyos.
para apanatilyan tamo ing ustong lawot king bawat metong at metong. Pakisabi mi po manatili tamo karing pwesto at panayan tala ding aseret. Ituruda po kaya katamo ing ustong dalanan paluwal king kaya katamong pisamban. Paga na kami po na elal kakalingwan babaldog ding form king kaun ang makakabit lele daring pasbol. Dakal pong salamat. Makiramdam kayo, ing oras sa karapat-dapat. Ing aldoning kaligtasan, magbalik tanalog king Diyos, kakaluguran at kabatan, panahon na makibatana. Puso'y umatla, isip at kalado, Ginoo'y tinitala. Makiramdam kayo, ing oras sa karapat-dapat. Ing aldoning kaligtasan, magbalik tanalog king Diyos. Mapilang kapabaluan king pamamukulat ning pisambang maragol. Eye kakalingwan ning pamanyulud face mask pachelul walong multa pisamba. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palug pisamba. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lang upisamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan inke kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilo, bangit turo na ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kaya kang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lungog pisamba. Tukyan taya ang physical distancing kilug at kilwal pisamba. Panayon tala ding ashers para duangan ding kekatamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangan dyan ing ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iatchat labing adwang gamat o palad para king pamananggap hostya. Ela pa mo malyaring uman, apisan, total nanding hanggang malayamahit king pisambal. Kaibat ni Misa, kakalingwan ni balik din kaya kayong contact tracing form.